Zavod kako čvrstina, kako trajnost, ovo se ličini od da. Duboko imate neke prašenje koje su salata, Ovo ne mogu su. Lele, ne vidiš kako se učiš. Bravo. Ime. A to vas. Bravo, kako ste? Bravo. Ja sam Mikan, Čičko-Ster. Ja sam Čičko-Ster. Bravo. Kako bi nas gledala? Po predsjednika, po nekoj drugi? Čekaj, ali što kada ko ti vika, aj Marko, kaži ti, kazneš ko je Marko? Ja sam prvi A, vika, po predsjednik? Ili? i predsjednik, da. Dobro, dragi dječinja, volimo zadovoljstvo uvijek što delate kaj mene. Ja сега dodam te vas. Ali mi rekla, заради COVID, по-добро да дойдете били kaj mene, да се подружиме, а следниот пат, може би следното полугодие, здраве Боже, ја ќе дам кај вас и се надам дека ќе видиме сите без маски. Се разбира, би дошол само ако ме поканите, ако ме примите, а не знам дали ќе ме примите. Не ви пласите така, не знам по-гласно са, дали ќе ме примите, Прекрасно, природа.